Dobro jutro. Koliko ima? 4 svinjetine i 42 janjetine. Jesi siguran? Šlagac. Gdje je malo? Ovo? Glavuša džigerica grac. Bio kakav već. Izvini. Ostalo? U ponedeljak. Gdje ti je riza? Ama mora negdje. Jel ti treba? Čuo se ja sam. Sam se suzla. E vidi, uvijek se posjećam. Pozdrav od Granaja. Pozdrav. Srce, štima. Ajmo. Dobro ti stoji. I molim te, požuri s tom kafom, skoro sam umro. Biti ili ne biti, pitanje sad. Ne znam šta bi ti rekao. A dobro, ko je opet potrošio sapu? Šefce, a gdje su mozak i bubrezi? U ponedeljak. Stavim porciju te džigerice. Ide. Hajde, što se vučeš? Krompir u fabriku. Sad je našla ždera džigericu. Ne znam šta je ta riza, u njoj vidio majke. A više ništa. Hoće li ta kafa više? Čekaj. Gutijer, škupite nam svojom parfijom za novu godinu. Koliko? 100 i... Hoće boliza. Momci, danas nam tušite džigericu. Rane moj, nisam Hudini. Znaj da niko neće. A neće, ali grac. Ja. Evo, gotovo je. Nemoj gast. Nije znate da je sinovac Stepo opalio Neruštovce. Ko je te? Gdje? U tu istu, našu vam. Jo, a bio je Riza. Baš što? Bojice je riza. Dado. Neka je pod noge baci. Neka je riza. Džigericu. Halo. Jel dobro? Dolazim. Dobar dan. Odmah. Tvoj brat je Hamzi razbio skupocjeni iPhone i još ga pretukao. Ko je Hamza? Sin gospodina Mirsada Melića. Ko je taj? Ministar, što se praviš, budala? I? Dobit će opomenu pred isključenje zbog ovoga. A Melić je mali. Tvoj brat je počeo i ovo mu nije prvi put. Što se Hamze tiče, on je jedno dobro i fino dijete. Čim je ministrov sin odmah
A, dobro je fino dijete. Ne mudruj. Nego kupi novi mobitel i izvini se Meliću jer je jako ljut. Još da ga u guzicu poljubim. Onda ću se morati obratiti socijalnoj službi. Jer vidim da Nedim ne raste u normalnim uslovima. Ima 20 neopravdani i loše vladanje. I ako tako nastavi, izbacit ću ga iz škole. Ništa, to nije šta je od Hamze uradio. A Nedim ti nije rekao da smo te pokušavali dobiti više puta, čak smo slali pozive na kućnu adresu. Sve smo se onda dogovorili. Imaš vremena do srijede, onda telefoniram. Dođi vam. Ma šta, pusti me. Što mi ovo radiš, jel? On je prvi listić. Htjela da vak, on je htjela da šta je nos. Šta je? Šta je? Šta si blenuo? To ti je opasno. Pogledaj se. Pogledaj se na što ličiš. Da umi se. Ićeš sa mnom da se izvineš Miliću. Milić je govna. I odakle ti 20 neopravdanih? Moja stvar. Ma kako bolan tvoja stvar? Da izmjeriš šećer. Dobro. Jesi danas ikako mjerio šećer? Dobro sam. Mrš kući po inzulin. Mogu vam je Rizo je gledalo kupiti. Odmah! Jedne što ješ čuo! Štaš ti u ženskom WC-u? Hajde, sjedi. Pa neka. Joj, ste me loše ovog fura. Ko je? Ovo opet. Čiza, trebao bi mi iPhone. Opala, su to klaplo na bingu. Treba mi odmah. 2000. Ma daj. Samo za raj. Može li kako na rad? Vidjet ćemo teško, bac. Ajmo ljudi, glad je velika. Ajmo. Šta je malo? Ma trebao bi mi onaj papir platiti. Dobro ste vi uoči, za Boga. Šta reći? Onaj godišnji, socijalno. Šta ja imam s tim? Gazda, da idem ja. Biće super. Jel može malo veći iznos po brate? Kolika ti plati? 800. Pa eto, brate, šta hoćeš više? Ne znam, da. Čovo, lijepo to. Lipa ste mnogo malo, dobro. Rizo, još nešto bi te pitala, ako je problem. Ma ne treba. Ajde, kupi, ne idemo čokoladu, ajde. Idi, Bajram, Nova godina. Zašto? Još jednom zakasniš, ne moraš još dolaziti. Izvini, gazda, zakasniš. Ne moraš još dolaziti, sam ti rekao! Šta ti gledaš tamo? Meni ovdje došao. Gazda, šta, gazda? Riješit ćemo to, ajde. Našmekaj se, bogatima. Ako su se pokrila, nisu umrli.
veče, kako ste? Dobro, kako si ti? Dobro, hvala. Selam. Ima zime. Šuti da mi nije ove kvarcene crklabi. Izvoli. Daćeš mi kilu krompira i kilu naranče. Jel onaj moj dolazi danas? Tak? Otkad je on moj? Aha. Jes zgrabio kiflu i razgulio. Ma razguluća njega, cijeli dan se ne javlja. Hoćeš li ona jedan njegov sok? Tako ti je to kad imaš brat. I ja se za Tarka vas da se kiram, oni su takvi. Dvije kif. Još nešto? Zapiši. Ovako po cijeli dan. Danas onaj mali Fatkin spržio ruku. Deveti. Selam alaikum. Alaikum selam. Gdje jedno? Ma neće. Lijepo su. Dođeš nam opet. Bože dragi, kako ste smotrali. Ide kamion. Rekao sam da hvati me telefon bio, pa što se nisi javio? Ajde, nije bilo. Gdje si ti nam? Zašto nam ne dođeš? Samo polako. Ja ovo vrijeme. Jeli, šta je to bilo s Nedimom u školi? Ma ništa, dječja posla. Pazi se, sine, oni tako počnu. I bori se. I ja sam se borila cijeli život. Što ti ne javljaš na telefon? Čuješ šta te pita? Što nisi ručao? Jeo sam. Šta si jeo? Kira donijela pitu. Koliki ti je šećer? Ma dobro. Znaš ti koliko iPhone košta? Ne znam. Pa košta to 3 moje plate. Pa eto, Gdje se smucaš ti uopšte? Jel? moja stvar. Tvoja stvar. Šta hoćeš ti uopšte? Možda te vrate u dom. Šta?
Da može počistiti za sobom. Digni nogu. Gde ti digni? Hajde sve. A što si se pobio? Što? Psovo mi je mati. Nema niko Šta ima da sjedi? Jesi to ti pošao? U školu. Kakvu bolan školu subotom? Čuj, zar je danas subota? Odo je Ranci vrat knjigu. Koje je Ranci? Ne znaš ti. Javljaj se na telefon kad te zovem. Jesi čuo? Jesi čuo? Požur, prizna posao. Kaže, nije dovoljno pečen. Kakav će biti takta, reš? S kim je Melić? I za tebi ima slatka. Režus, ove budžete, slanče, šehidske dopatke, sve živo. Sve bi ne prerežu grkljan banda bandinska. Pa mi već zna svojoj guzici. Eurosong, MMF, svjetske banke, Sun Shung Fu, nema laba. Jo, gdje se gasiš? Ti se prihvati posla, pederčina. Svaka je taj Melić. Znaš kakvu ženu ima, kuva se. Mislim, džubre. Ma znaš je Ibrahima. Hajde, ba, Gutjer, pa ne pravi slona, ja bi ga nosat nogom prepeko.
frajera. 2 pileća, 1 ljudski. Dino, gdje je Rizo? Daj malo što ti možda posjeću, ja? Eno ga tamo zauzeti uvlačenjem u guzicu. Što ti to još izvještaj nije dao, jel? Ma čekam ga od prošlog petka. Evo mačak. Što da mi reci mačak ima da ga u usta gura. Da ti ga ja u usta uguram. Šta se be? Izvini, šta vam je? Komšinice, može jedno pitanje, kako na plažu sad odavde? Samo pravo. Ajde da te vozim. Plaž? Plažu kad god hoćeš. A ne mogu, zaboravila sam suncu branu. Ne, stvarno. Ajde da te vozim. Neki drugi put, hvala. Imaš što raditi. Rad oslobađa. Ja. Čega? U životu. Za usput. Hvala ti. Jeste li trebalo nešto? Halo, Jasna, kako ste? Može ponedjeljak. Biće i Nedim. Hoću, hvala vam. Prijatno. Ti to men? Ti to men? Meni manrupa glumiš, jel? Ti to meni? Meni, jel? Šta ima? Možda vidiš li ga?
Koga je danas prebio. Sad svijet oca je riječ. Hajde ba. Smotani si ti, nećemo nikad. Maja ti sad sudarim, valjda na tkranu. Kako će ovo glup stazu izabrao? Ja ti kažem uzmi onu, zato sam se napucao auto. Da izgastite. Ne mogu ti ništa vodi. Kad se ja okrenim. Mogu stvar, molim. Pomakni se. A ja nakon ćeš izgubiti. To ćeš. Ajde, molim. Ajde. Hajde gaste, sad će ručak. Ne mogu da vjerujem kako Da, si šutu, ne znaš vozit dva. On napucao si auto, sebi nešto, a ne znaš voziti. Ja ti vidim, još ja sam ti prošli put uradio, ba... Nane, hoćeš ti jedan multivitamin? Neću pa. A, vidiš pa. To ti neki drugo te polove prospaj, nema meni. Ajde, ba, pa eto dok ćemo revač kasni večer. Na tom mjestu je prije 16 godina od agresorske granate poginulo 9 Sarajlija, dok ih je 38 teže i lakše ranjeno. Bio je neuobičajeno sunčan dan. Djeca starosti od 2 do 10 godina igrali su se ispred zgrade. Gdje okreni ovo, molim? Ajde ovo, da? Čemu šta još? Ovo već možemo ostaviti, jel? Čekaj sam dok se okri. Zaborava su. Jes dobra. Ja, bit će dobra kad je otkopaju za 1000 godina, pa mjesto kosti nađu silikon. Jeba. Ti tvoji crnjanci. Ne okreni to. Šta je bilo? Ta slušala me svoje narkomane, to je bilo cool, jel? Ljudi, Đić, otkud? ajde ba, još jedan. Ta Nana nisi ni jeo. Ajde sad čekaj, sekund. Donesu blokiri. Pa, PlayStation. donesi mi kasnije.
Dođi. Danas spremamo tvoju sobu. Neka sam ću. Ma ja. Što misliš da tušnemo ove poker aparate? Ja, pa da nas Kemo pobije. Hajde, završi to, pa da Ceka presluša jedno. Turizma. Ti mene turizma. A ja? Misliš da mene možeš dobiti? Što smiješ? Smiješ ti? Smijem, naravno. Hajde odmah. Hajde. Hajde odmah. Hajde. Čuvaj da mene turizma. Halo? Jel baš moram? Pa jučer sam radila duplu. Dobro, hajde. Moram da... Znam, hajde. Da ne propadne rizi firma. Edo. Evo. Slušaj, sestra. Vidjet ćeš ti kako nas sluša. Treba li para? Ne treba vam izmat punko brod. Meri nešto, meri.
Feranze. Idili. Nema problema, kako? Ne diš, ne može sam. Evo, Hamza. Hamza, Pa, čao. vidimo se kasnije. Vidimo se. Šta doma? Šta doma? Šta? Halo. Ajde. Eto me. Hoćemo sad ove. Ajde. I? Kako si? A? Dobro. Ti? Dobro. Ti? Kako ti je mama? Sinoć se opet usrao u krevet. Kad se nisam ubio. Štaš? Dinči, haj nam po zvijezdu. A? Mimi, šta ti? Ej, mogu li ti kako pomoći? Obično go na Vatikan. Hoće li biti parfem do kraja dana? Biće. Maca, ali ti nisam slijedio na iPhone. Gdje je Rizu, ljudi? Ono tamo nešto završava. Šta ne pitaš šeficu? Šta nam je to stiglo, šefice? To tamo. Ženske gađe, šta? Jao, pa kako to redate, pobogu ste? Što? Od ozgo se kiti je, kao od ozgo. Znaš li kiti? Očito ne. Si ti katolik, šta si? Jesam, čim sam radio za Božić, da.
Ste od kući ikad kitili, evo? Gdje ste vi rasli, na grani? Šta ti je? Ozbiljno te pitam šta ti je, Vedrana? I nismo rasli na grani, nego u ratu. Za razliku od nekih. Bila plata. Nova godina, mrzim je. Što mi nisi rekao da ne idem kralju? Ja sam mu govorila da ti kaže. Pa danas kod tebe, sutra će obijat po stanovima. To je dječje. Riješit ću ja to s njim, muško. Ko je tebe vlastio da rješavaš moje probleme? Znaš da imaš šećer, hoćeš da padne u kom? Nije ni čudo što ga ne ostavila. Kako sam se dosta do brat brinula sama, mogu i oca. Podvuci mi se, molim te. I daj mi džus meda na srce. Opet ona dolazi, ja. Niko ne kaže da ti ne možeš da brineš o svom bratu. Daj djevojci džus i medeno srce. 220. Neka to je za one ukradene stvari. Jesi ti normalan? Gdje si dosad? Što se ne javljaš na telefon? Možda li pišao s Miru? Jesi oprao ruke? Sad će Jasna doći. Rekla sam joj da ćeš biti kući. Pa evo kući sam. Hvala ti me pohvali. Mada nisam sigurna da je u tvojoj situaciji pametno trošiti pare na ovu mjestu. Komšinici poplavila banja. Nedime, kako je u školi? Ma dobro. Nedime, okreni se kada razgovaraš, da te jasno. Kakve su ti ocjene? Ma dobro su. A ima li nekih drugih problema? Kad smo zadnji put bila u školi? Prije neki dan. Dobro. Posao još uvijek imaš? Imam. Pa gdje su potvrde izvještaja o platama? To nisam dobila, zašto gazda nije bio tu. To nije izgovor. Cijelu godinu znaš da ti to treba. A znam, ali sam... Uvijek to tvoj rad. Donijet ću. Kad, ljubavi? Ljekarski nalaz. Ovaj zadnji je oktobarski. Gdje su ostali? Samo trenutak.
svakti. Šta je ovo? To je novembarske, decembarske. Nisam još izvadila za... Gospođa stalno radi. Draga Rahima, znaš dobro da on 2 puta mjesečno mora ići ljekaru. To je jako neodgovorno od tebe i morat ću to evidentirati, nažalost. Ja bi do toaleta. U Nedmovoj sobi je jako hladno, trebala bi mu nabaviti grijalicu. Imali smo kvarcnu, ali... I ova šteka je otpala. Pregorila je. Što ti je propao ovaj kauč? Izgleda ću morati doći ponovo. Znaš šta, daću ti vremena do, evo, nove godine u četvrtak, a ja moram papire predati u srijedu, znači to ti je prekosutra. Donijet ću vam kancelariju. Samo nemoj da bude ko prošli put. Što nam radi Enver? Sprema se za penziju. Hoćete vi biti nova direktorica? To je to. Doviđenja. Ćao, Nedime. Da, zvali su me neki dan iz Nedimove škole. Ja nisam bila u kancelariji. Znaš li ti o čem se radi? Pa možda zbog ove tuče prije neki dan. Ali nije bilo ništa ozbiljno. Sigurno? Sigurno. Ne treba ja da provjeravam. Ne treba, s njim je sve u redu. Dobro. Drago mi je da je bolji od tebe. Doviđenja. Doviđenja. Baš ti hvala. Svakog dana preko 100 radnika izgubi posao, a više desetina preduzeća je ili pod stečajem ili u štrajku. Bosansko-hercegovačka privreda potpuno je uništena, prije svega zbog rata, zatim zbog svjetske ekonomske krize, ali kao jedan od najvažnijih razloga za to, analitičari navode kriminalnu privatizaciju. Predmetna industrija u BiH važila je za jednu od najjačih u regiji. Danas su mnogi od industrijskih giganata potpuno propali. Ovo je vapaj gladnog naroda, ovo je očajnički pokušaj da se otvori ova vrata, da se uđi, da se vidi šta se dešava iza njih. Samo je korupcija, lopovluk, kriminal, da dovedemo financijsku policiju, da dovedemo inspekciju, da raskrinkaju više jednom to, da vidimo ko su ti ljudi koji uzimaju hljeb pred nas, pred naše djece, da riješimo jednom sa njima, da vidimo ko su ti ljudi. Što se tiče nas, proces privatizacije ide po planu. Kada je u pitanju broj radnika, ja vam moram reći da će vlada insistirati da se drži onoga što je dogovoreno. Ali moramo biti realni u odnosu na maksimalne potrebe proizvodnje. Mi ćemo insistirati da ugovori budu u našu korist. Kada očekujete da će se okončati proces i šta sa radnicima koji su na čekanju? Mi radimo na tome da se taj...
Djeci od 15 godina zbog babu na Dobrinu. Pa kud se ovo ide, majko? A kako to Burazer? Što? Hoš ga oženit? Evo i pijano odleti u provaliju. Ako da najmoj ne odleti u majčušu, majku. Znaš šta? Rekla sam ono u Granapu. Samo nek mu još jednom prodao rakiju. Pa znaš šta letit će i on uz raki rakiju. Kako ide ono ti nos, fizika, ono, mić. Ne bacite, brate. Salam alejk, sestro. Alejk salam. Gdje ću s ovim? Što je to? Krilcu. Salam alejk. Ponesi to vam. Nedme. Što si lego? Šta je bilo? Ništa, pusti. Ko te previo? Nije niko. Kako niko, pogledaj se na što ličiš. Jel Melićev sin? Nije, ne znam. Što ti je to trebalo? Najvažnije je da sam ja uvijek kriv. Šta tražiš, to i nađeš. Dok si ti bila otkrivena, niko me nije smio dirat. Ja sad sam ti ja kriv. A jesi? Što smo uzmala iz doma?
bio brat? Šta neko bira? Ma ja tako ne znam šta je bilo. Nema veze, nema mame. Nema? Čuro, čovječe. Sesi, nema legend, ej. Ne mogu da vjerujem. Hajde se da popijemo kafu. Ne mogu, žurim, hvala ti. Otkud ti ovdje? Došlo nešto da sredi, njoj ne mogu da vjerujem. Pa vidi moje seke, koji iz ilahi. Ali dobro ti stoji Allahom. Buraz, ovo mi je sestra. Nemoj nju neko da mi dira. Izvini, molim te, moram reći. Dalila? Znaš ti ko je prebio Nedima? Veze nema. Šta je to bila opet frka u školu? Ajde, kreš, saznaš ja, molim. Dobro. Hvala. Šta je to bilo? Jel ti treba nešto? Znam ja sad sve ove face po gradu. Ne. Imaš samo cigara. Jel radiš? U restoranu, kuharca. Evo, uzmi sve. Hvala, svaka čast. I ja radim kod Branda. Znaš ti gdje? Znam, izvini, molim te, moram da idem. Mima? Znaš možda cene. Ostavi novčanik kod kuće. Znaš ti, Bojana, koliko ja tebe volim. A valjala si ti meni u onom domu. Mogo bi manje ta govna uzimati. Gdje ti odmori malo? Ljudi, ja se skuha. Narode, a šta ćemo za novo? Čuj šta, Havaj? Raja! Milić primio novu mladu i hoće 10 pipula. Opa! Vratiti maj biftek i kaže da je prepečen. Ja ne mogu da vjerujem. Šizika, ono, Ovo, Boga mi ti kod da stuku. Odi, petka nova godina, čiz bliz, ono. Hajmo daca. Malo rubi ga. Hajmo da curi. Idemo. Šutno, Napušak, jel? Kako stiće, ha? Hoćeš goste da me raspira, šuri! A što čekam, jel? Sat vremena biftek, jel Davore? Sve ću vas pobiti ovdje. Šta je? Rizo! Puš! Hajmo ljudi, hajmo. Bježi. Looking forward to see you. All right, thanks. Bye-bye. Bye. Nem sitna. Gospodine Meliću, Se mi znam? ja sam Nedmova sestra. Kojeg Nedma? Nedma što ide s Hamzom u razred. A, onaj domac. Jesi kupila iPhone? Htjela bih vas zamoliti da ako možete da sačekate da iza nove godine. Pa nisam ja humanitarni. Pa mogli bi se nešto dogovoriti. A? Slušaj, smrad. Kaži onom svom debilu da ako mi još jednom takne brata, tražit ćeš ga kukom po Miljacki. Čerka te zove. Zapamtit ćeš ti mene. Još ćemo se mi vidjeti.
Šta vi? Srce. Akšan, hajla. Šta se ovo desi? Allah se laže. Ovo je mlada žena pokrca. Allah se laže. Šta je? Džaba je dođe, ne bira da je mlado i staro. Allah je rahmetile, Allah. Da je Bog da lijepi džene. Amin, ja raži, amin. Nam je sve rad dao. Kako to je dobro? Koji ugovor je? Šta te pravi? Kako je? Propalo. Čaroslava. Kako sva firma? Dobro, dobro. Koje je ovo vrijeme? Ide, pa stane. Kako ste vi? Pa, dobro, hvala Bogu. Ide sad dobro. Ovo slobodno. Jeste, hvala ti. Evo, čerka. Majka onog malog, pusti gluho bilo. A šta je znaš? To je dok večer. Dobro večer. Dobro večer. Zdravo, izvoli. Selma, stavi na ovu kavu. Zdravo, ne. Zdravo. Kako si mi ti? Nemoj se ništa sekirati, bit će sve dobro. Kako je u školi? Čuo sam da će cigare poskupiti. A moraju, neće mnogo. Nedme. Hajde. Da ne vidimo se. Jel neko za kafu? Nemoj radi mene. Evo ja ću. Hadi ja ću onda. Jeste li vi za kafu? Sreća pa je zaspao. Jesi vidjela majke, ni njegove materešine? Nije ga ni pogledala. Jedno dijete. Šta li će sad biti s njim? Što se ti majke pokrila? Imam krive noge i klempave uši. Znaš, mislim, ja razumijem da ljudi vjeruju. I ja sam vjernica, ali nekako pokriti se meni radikalno. Ma, nije radikalno, nego... nego nepotrebno, šta? Ma nije nepotrebno, ne znam ni sama.
Aman s politike, aj. Ajde zapali. Idemo u džamiju na sabah, hoćeš s nama? Klanjat ću kući. A jel ima tople vode? Ima. Lijepo ti je, marama. Izvini ako sam te ja uvrijedio neki dan. Sviđaš mi se. Ja sam malo prestar za neke igre. Moje namjere su iskrene. Ja sam htio... Ti znaš da ja dolazim u paketu. Znam. Ali ja te volim. Baš tako kakva si. U paketu. Aj, razmisli.
policija. Moment. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste Rahima Mašić. Ja sam. Ličnu kartu, molim vas. Rahima Mašić. Vi ste recidivist. Višestruki povratnik u izvršenju krivičnih dijela. O čemu pričate? Prema prikupljenim podacima, dana 30. decembra u 18 sati 45 minuta u prostorijama garaža objekta na adresi Branilaca Otesa 32 izvršili ste napad na najvišeg dužnosnika Federacije Mirsada Melića u okviru obavljanja njegovih svakodnevnih aktivnosti. A dana 25. decembra istoj osobi vaš brat je izvršio djelo oštećenja imovine. Šta imate reći na to? Ili ćete se braniti šutnjom? Za takva krivična djela zapriječena je kazna od 1 do 8 godina zatvora, Halima. U roku od 24 sata javite se nadležnim organima da date izjavu radi dokumentovanja krivičnog djela, a u svojstvu osumnjičenog lica. Uzmi lično. Je li jasno? I ponesite dokaz o vlasništvu kompletne ove imovine. To je Kemno, on je vlasnik stana. A nemam ništa s tim. Ti si Nedim. Šta bi, Nedime? Ništa, malo se pobija. Bićeš ti bolji od sestri. Ko su ovi? Gdje si bio? Što to tražiš? Inzulin. Jesi gledao ispod mosta? Gdje su mi stvari? Ko ti je dao? Vrati mi stvari. Ko ti je dao? Vrati mi stvari. Ko ti je dao te Ko je stvari? Brando?
Gdje ćeš ti? Gdje ćeš ti? Hajmo kući. Hajmo. Daj torbu. Evo ti kesa, znaš. Če si ti pošao, majke, tako drama. Šta je ovo za foru? Da se bar Thank you.